Mr. Wheelchair official channel kan lo lo ma cheu voin hi October ni somthum pakhat sang ni somni pali ni lai tho tan ni ania chanchin thar ilo ngai thlang u Israel Hamas indona chanchin thar lor khom IDF chuan nimin khan Lebanon mar chaklama Hezbollah fuel da na te chu thlona manga be ani thu an soi thu chu siamin IDF chuan fuel da na mun te hi Hezbollah compound chunga omani thu an soya firfiak pol unit sangli zali ta ania he unit hi Iran le ayo te hne na tanga Lebanona ral thuam thon hian na ani ati IDF chuan heng mun te hian firfiak pol service a lir theiom te tan fuel a pe a sipai infrastructure kalpui dan poimo taka thokani anti sipai lam seidanin depota fuel hi Iranin alo supply thinani IDF chuan Iran hian Hezbollah budget chan ve aitama pe a hei hi Quds Force kaltlangin ania Lebanona kongsang sang mangin oil tele sumte apurlu thinani antibok 2 October thlatir tangkhan Israel sipaile civil mi somriat zet chu indona awangin an thitoni security force member somruk pali le civil mi somparuk ten ni Lebanon khothlang lama ground maneuver fighter somthum pathum anthia Gaza Strip ground maneuver fighter sompakua anthibok Golani Air Base drone manga beni wangin fighter pali anthia Lebanon ramria Hezbollah rocket mangin fighter pathum thanibok Iraq atanga drone manga beni wangin sipai pani anthia Bir siwa a beipui thak na mechi MGB fighter tha anibok Route 4 silai me puana police pakhat thania Gaza envelope operational accident fighter pakhat aboral bok Hezbollah rocket le ral thuam manga ka hlumte civil mi pasari Kiryat Smona pani Majed al-Kroma pani Rayona pakhat Ekara pakhat le Malota pakhat teni Jaffa a sipai silai me puana hian civil mi pasari thania Hadera terror eteka hliam tuar civil mi pakhat chu a hliam tuar lovin aboral bokani Galila stampede eteka civil mi pakhat thani bok Iran tana intelligence call khom tu nearin lel lot nupa mananni Sinbet le Israel police te chuan voin khan Iran intelligence network pakhat chu Israel mi puite chu enthlatu na thok tura lalut tu le kai suai tu an ni thu an puang investigation kalpui mek zinga hian lot atanga nu patuak khat chu national infrastructure security site le Israel academic figure pakhat chu anlo entla nia rin hlelan ni Central District Prosecutor's Office chuan voin khan thu boina tak an the lu rinani Sinbet le police te chua tarlan danin Rafael le Lala Gulayev te hi kumsom thum pani mi lot khuwa cheng an nia Iran thlop network pakhat ayoin Israeli citizens Caucasian nam enthlatu tana lak tum na thok nia soi an ni wangin manan ni investigation an neya hian Rafael Gulayev hi Iran intelligence ayo athok kumsom nga paruk mi Azerbaijan jani Elsan Agayefan alak lu ani ti mu chuani ain rol chung hian Gulayev hian Israel mun poimo tak taka surveillance mission entlak na anei nia soyeni Mossad headquarters potela Institute for National Security Studies a zirnalama milang sartak Iran operative 10 taksalama hliam tur tura anlo beito te chungchang thu ala khom nia soyeni hei baka hian Gulayev hi an Iranian handler tan assassin professional mi tha na thok tur mi zong tur ti ani thu an seibok heng mission thren khat te hi anupui lala pui nei na zo nia soyeni Sinbet official senior pakhat chuan hetiang thil thleng te hian tu hnaya Iran intelligence in Israel mi puiten an mani Iran ayoa na an tho theina tura an enkol enthlatu man to te chu abel chani he chui chian na hian voikhat chu Iran intelligence 10 Israel rama spy le firfiak
kai hnoi thil ti na ta na Israel mi pui te lak lu le man tangkai tura man lak dana pho lang le ni ati Major General Tamir Heyman head of INSS chuan he thu puan hi changin Institute for National Security Studies member te chu Iran le ayo tu ten an be hi thil makanilo independent organization kan nia nilo maila Israel Security Establishment atel ve ani thunei tu te kai hnoi tenen kan in biak chun zom zela an kai suaina angin kan thokani ati mission zaruk chuang zo felani Iran kai hnoi thil tia wanga enthlatu sela thu boi siam sakani karkhat chuang kalta khan mi pasari te chu security offense lian tham tak tia pu hun rei tak chung Iran ta na enthlatu na thoka pu dollar mak duai zatam tak pek ani thu report ani indolaya mel matran puile mel man he na thu hriat tir na pe nia pu ania thiam lo chan tir ani chuan dam chung lungin ta nemo thi tura hrem emo po ani thei heng misual te hi Aziz Nisanov Alexander Sedikov Yegal Nisan Yeseflav Gushin Yevgeny Yofale kumtling lo panhi te hian kumni chungzet Israel rampuma sipai mun pui strategic site le infrastructure poimo dangte thalak le intelligence an la khom nia seini heng mun te hi indolaya Iranin abei mun te ania chung te chu Nevatim le Ramat David Air Force Base te Kiria Iron Dome battery le adang te anni indik mena hian anthunei danin dot tarlan ania kumsomli pathum mi Aziz Nisanov chu sel ho tu le Iranian handler te nena inzom na berani adi beauty Alexander Sedikov kumsom nga pariat mi hian sel na tho dan na sem dan le poisa pek dan tura en kol ni nan soi kumtling lo rin hlel te hi strategic le security site thalak lak te thil thon te poisa don le pek te antiber anman pala anin thup na tur Nisanov chuan phua chop thon thu sel cover story asiama tour guide angin kanin soyang ti in atar lang ni in kan news chuan asoi Iran beile turin Israel in inbuatsaih mek tuna hian Israel Security Establishment ten Iran laka preemptive strike nei turin an inbuatsaih mek ani Channel 14 tarlan danin a date omlawa thutluk nan hunhung berpo omlo din a tarlang Operation True Promise 2 video thara Iran missile tam takin air defense system an bypassa an target an kapa air defense missile tam zok chu mid era self destructing ti mu tura om October ni khat sang ni somni palia Iranin Israel be atanga video dang ti chua a Iran missile te chuan Israel khopui Tel Aviv chu missile pasari mangin aero 3 defense system niangai chu a bypass self destruction anga mu theani boruaka missile hi engma alo dang theilo ni in Iran lam chuan an tarlang Israel sipaiten Lebanon Baalbeka bomvoi ni an thlak lea meichia pariat tiamin mi som pakuin nunna an chan pha Lebanon and call to Prime Minister Najib Mikati chuan US ayo tura Amos Hostin aron zintaka chuan remna an nei the mai arin thu asoi Gaza marlam official te chuan beit la hiya chu Israel ten top nei lawan be awangin mun hlom bera an puang an be nun hun ber khan mi so man thiani nur samsa Israel ten thizat antipungzel New Psalms refugee camp pa Israel ten drone mangin bom an thlaka mi pakhatin anunna achan ani arwang hi tulkarema West Bank khopuya thabet damdo ina lakani nopang pakhat po thi in akumza tero hriat ani chia lo Israel in Gaza marlam a huala tangin nisomni pasari lai alo liam le ta a mi zatam tak thi in sang tam tak an tram me kani Israel chuan bit la hiya be chun zom zela Jabalia refugee camp lama te po ti Al Jazeera ne na tangin kan the theiani
Israel sipaiten West Bank ka Tulkarem refugee camp luchilin Hamas fighter thaberte zingami Husam al-Mala an that a hnai loka Nur Sams refugee camp po drone mangin an beya Palestine mi panhi no pangtiamin an nunnan chan phati Wafa News Agency train kan thethayani Hezbollah chuan Israel marlama rocket pali an thon thu asoya chuti lain Iraq Islamic Resistance ve thung chuan Golan Heights a drone pathum an launch thu an sei ve thung Israel military chuan Lebanon a drone an lampan aron thlok chu an ka thlak thu soin mundanga atla ani anti UN peacekeeping mission Lebanon a te chuan tun thla tumsom thum ngot target an ni to thu an seya somni vel chu Israel lama tangin ani ti an chianga abak zong ero chu an sei chiang theilo Gaza Hospital Director chu afapa tha saknima se atlan chedu lo Dr. Husam Abi Safaya Gaza marlama Kamal Atwan Hospital Director chuan tanpui ngai te apuya wangin Israel ten afapa an tha saka hetiang ma ni se adam lo en kol te kalsan lovin aum chuna ni wangin ala shram shramani US chuan Iran hena Israel be na te chang le to lo turinati White House spokesperson Karine Jean-Pierre chuan Iran in a chan le chuan US in Israel and support tur thu asoi Israel kopuya na heria bompok report ani Hezbollah ten Lebanon atanga drone and launch chuanin Al-Manar news outlet an thrila an Telegram channel a video on post nge ani liam anom shria talani ri lo Hezbollah ho tu thar Naim Qasem chuan Israel in remna an ron rot masak ma chu top lowin an bei ve don thu asoi remna kan rot masalowang ati mak mai ni nilai ni khan Chief of the General Staff LTG Harzi Laveji chu Halevi chuan Northern Command Commanding Officer MG Ori Gordin le 146 Division Commander BG Taff Norkin Teshwain Galili Thanglama Field Tour Kondaka until ti le Zeldan Tour asoi ho puyani General Staff Chief tele mi in pete u in na ngai pui moa in chung ko te kalsana in pek nei ka hrethiam che u kan hne na local te boi pui dan tur kan ngai tu anga ya nitin rim taka kan tho anga ya ni IDF elen zel anga ya force kan din bel zel anga don ani thotan ni khan soraka dam no ina sipai hliam tuarte ka watlo a Rafa a in hliam Jivati Brigade sipai ka hmuwa amal puya silai mu aluta ma se tur chuakang achung te support lo ma se kan zinga tel ve duwa ama ang mi in pe hi engtin nge kan nei bel zel theang ti hi kan ngai tu ber tur chu ni ati kaliam ta khan IAF chuan helpol mi Hezbollah anti-tank missile array ho tu Mohammed Khalil Alian an that nimin ve khan IAF chuan Hezbollah le Hamas mi za somnga an beya an command center le ral thom da that na munte Israel ta na hlom the piang anti chiat sakani Gaza IDF troops then Hamas an be tluang zela ral thom siam chuana mun anti chiat sak bokani Lebanon chimlama 146 command division huaya 205th reserve brigade te chuan uluk taka chut masazelin an raid an neya AK-47 rifle tele vest tele ral thuam dangte mun khata an man treu bokani Haaretz columnist Gideon Levi chuan Israel te Gaza tangin ei hnu do mel lo thu soi tulam jok main tlom an tum lo mela tlom jok an om lo chuan remna om theilowang mihring an zalen theilova indona kal reng mai don ani Israel in Hezbollah an chak thati a hria a khoima an thleng thei don lo ti anin hrechiang hle ni ati Prime Minister Indira Gandhi rong taka thani kum somli na pualin Prime Minister Indira Gandhi chu kum somli kalta October ni somthum pakhat sangkha zakua somriat pali jinglamdar kuale chanve khan ache na in Savda Jung Road New Delhi atanga office kai tur kalchuak chu ama aveng tu siklangwal pani Satwan Singh le Bin Singh te chuan munle muna an ven ber chu leina ta tel ho loin an ka pa Indira Gandhi chu thlunghal noka
atluk na hian athisen tam tak aluang ze zuya hospital arang theyang berkal pui ni ma se ataksa asilai mulut chu mihring ta na dam chu pui chi zia zang ni lo wangin athi thu hi chonhui hra puan ani ta ni engwange Indira independence nuwa siksa kho betu te then khat te hian kumsang kha zakua somsari chawatang khan Indira matanga inlak sandu na lian taka in mung chawa he thil hi atira tangin central sarkar le congress party chuan tha atilawin adodal ngala atoi zongin sik helpol ho siksa kho mun thiang hlimber golden temple a ral thuam ne nanin kula chumilu chu atu chuan central sarkar chuan operation blue star ming voin juni khata tanga ni riat sakha zakua somriat pali khan golden temple chulu chuania he thu khau takhi prime minister Indira Gandhi chu ane golden temple a inkul jarnail singh bindrawale le ama zui tu tam tak golden temple huam chunga harmandir sahib chung amritsar punjab chu tingmit bar tur le sajuko urtaka han urchuak vek tur thu pe kan ni operation blue star a hian indian army te chu an thorip ema wangin an bei tran tira hlotling ngal lo ma se an hlotlingin jarnail singh bindrawale le ama zui tu te chu an that chimit veka he thil hian siksa kho betu le sik nam thinlung a khoina hlea hetamo phurtu ber prime minister Indira Gandhi chunga engtine motala phubalak ve chu tu ma hril an ngai lo hialang sikho suat run pui tlenghal prime minister Indira Gandhi ama veng tu siklangwal pani in rong taka an tha thu chuan Delhi khopuya chuan sikho na satakin anom tamna veng te chu mi pui thin rim chuan amatiamin an beya sik mi sang ruk chuang zet chu tha an ni sik suat run pui anti sik riot sangkha zako somriat pali te sik hoin India ramatanga indanan du na Khalistan movement chungchang te ziana hi lekabu cha tak taka oma achip chiara soisen ruala ni lo anti sik riot sawanga sik tam tak thi te chungchanga mo phurtu zinga pu ahun laya congress party thalai ruai tu zinga mi Jagdish Taylor chu August ninga sangni somni pali khan tual tha thu boy hun rei takalo orto court in thiamlo achantir chu Rose Avenue Court Delhi chuan August ninga sangni somni pali khan chua adil na chu aphal sakani Prime Minister Indira Gandhi hi meichia ni ma se ho tu ni tling takania party chunga anja ema Prime Minister ni chungin India ramta na tha tam tak athoka India ramum chung hian hriatreng ani to ang MPCC Treasurer in Mizoram mipuite rongbo sakturin Congress a inbuatsaih le mekani ati Silong Hills Council in Thanlo omtura Mizoram Pradesh Congress Committee Treasurer Dr. Lelmal Somanga ka chuan vo in khan campaign a fe chuak le in atlo khwatia khutang roi tu te akom loma Congress Party yan kan ramtan thil tha tam takan lo ti to a chuti rual chuan ti fu tok lo le mipuite be se phak lo na kan nei ti kan shia khanga wangte khan vo in nia ti takzetin kanram mipuite hena ngaidam kandil non ani ati kanram mipuite tana chenfa komle intiam na ading het sarkar din le theinan Congress Party chuan pathian kai hruaina dil chungin insiam thar le in an thokang le mek ni in a soibok MPCC Treasurer chuan ma in intiam na ding lo sarkar kan shon mek ti alang chiang ti in an sarkar nuwa kum khat do nakal to chungin healthcare policy anduang lei theilawa tuna October kumsang ni somni pathuma tanga March kumsang ni somni panga thlinga man theitur chung ko khat tan cheng noi khat anon ti ve theita chau atia mi poiten be seina kan nei san te lul nen kan be seina a chan vele po anon ti hlo thing theilo le ta phot te chiang ati ZPM sarkar in healthcare scheme cheng noi khat anon ti hian Mizoram mi puite min run luina le mere theizok te deu so na kan ngai lo theilo MPCC Treasurer chuan ati bok reson bu faya po sarkar cho hlo chamnia soin
mun phia leya an hlo chama sumin ren chema an hlo chama manin tiamna adin konga an hlo cham fai vek atia MNF sarkar Mizoram mi puite ta na trana le hachiana thlen to tenen andang lamna atam lawati mirethei mi har sa jok tele minol puite tan rethei na zwa jok lain party na du sakbik mi tlem te ta na hausak thur thur na le nom chen na theng chomek ni in Dr. Lalmal Soma chuan a soya Congress sarkar khan a intiam na aya tam dai chungkwa noi khat singli don NLUP mangin lo thing takin a chomdol theini kha voini thlengin NLUP wanga eizon na ngel nget nei phata chungkwa singtel te me uzoram dung le wanga mu turala om atibok ani Selling branch YMA in Golden Jubilee anlom bial to MLA na telpui Selling branch YMA in vo in khanan kum somnga na Golden Jubilee anloma bial to MLA Minister of State Professor Lalni Loman telpuin YMA chu zo fa te ta na namro lu an ni thule sarkar le YMA in ramsiam that konga thodun na thata kan nei wanga lomomati thua soi Professor Lalni Loma chuan YMA hi omlo ta se tu tinge thlan layang tutinge khorina kalanga tutinge tlom nga ya ruihlo do ta angle ti in YMA hi omlo ta se kanram din mun tur po hi ngai to anga mani lawatia zofa te tan pathianin YMA min pe hi mal somna hlu takani ati YMA in thil tum thatak tak ane thu soin Professor Lalni Loma chuan hunol man that zofa te ma so na ngai to Christian nundan tha ngai santi ten ni thu soya YMA nan thil tum te mang hian kan khotlang le ramtan na satakin na an thoka kumpuan te nein zirna konga thalai ten ma an son theinan ma an la a koshan te nen lungrwal takin mishing nun siam thatna konga than tho meka ramle nam humal konga po YMA hiana tholok eme mani atibok sarkar tan po YMA chu in nga na le sarkar thlamwan tu nia soin tuina humal konga te PhD department puitu anni thu Professor Lalni Loma chuan a soya ruihlo do konga le namzia rang choinun ba ka kongsang sanga sarkar le YMA thodun na thatak chu lomomati thua soi Selling branch YMA hi kumsang kha zakwa somsari palia din ni in branch sang anlo in dang to a tuna hian YMA member sang kha somli pasari anom mek ani Tour di Mui Fang 2024 lotling taka nei ani infiam na huanga inel na hau takte zinga mi kong thui le ha thak tak zoa thil sakorin tan siak Tour di Mui Fang 2024 chu tukin dar rukle achan vekhan tourism minister Pilar Rinpuin vanapa hol kota tangin availiama chonu hera khan in ti siak na hi lotling taka zo fel ani aizol tanga Mui Fang tlang thleng tlanin mingpe somli pariat zinga mipa somli parukle meichia pani antlana state pona tangin mi som pathuman telbok category tina champion meltharan oma tourism department Mizoram Cycling Association MICA le NEC tangkopina inbuatsaih Tour di Mui Fang a hian category sang panga junior elite master le road open category le meichia category te an omani State pona changin Indira rider tha som pathuman tela Manipur changin pathum Meghalaya changin Pakwale Bangalore changin pakhatte anni junior le master category te hi maubuang khochunga antlan lut chawa thiak khochung tlang chiplama chawin kongpuyan po thalia midum khama chawin Mui Fang an thlenga antlan kong thui zong hi kilometer somnga pali ani open road chu Mui Fang tlang dung pa nga ya antlan kong thui zong kilometer somnga ani inti siak na hau tak ber le pui ber elite category chu mualung thua tangin tuirial lama liam thla in khum tunga an chuak chawa bak tong mong kon choilung lam chiplama kalin Mui Fang an chuak chawa antlan kong thui zong hi kilometer somriat pani ani inel na hau tak ber le pui ber elite category a Ke Ronel Singh Manipur pakhatna niya junior kumsom pariat noilama Thodma Chan Manipur pakhatna ni master category kumsom thum panga chin chunglama Peter Zongming Liana Bungkon pakhatna ni in open road category a Laldin Tluanga Chan Mari pakhatna ni thung Khozola faina konga malak dan tur ngai twani Khozol District Sanitation Task Force le Single Use Plastic Inspection Team te chu Khozol District Additional DC Pulal Fakzol Hovin an thukhoma Khozola faina konga malak dan turan ngai tua Pulal Fakzol chuan faina konga Khozol District chuan ma an la thakhat viau nia sia thu soin failo man polo la photo in Mizoram po faina chuan district mashwai an ni nia an sia thu soi Pus Vijaya S Chandra DUDO chuan faina chungchanga malak theina kongsang te asoi fia
chung zinga chuan man khat dai plastic khapte village council ten man khat dai plastic le plastic bag mangte an choi tir thei dan turte plastic bottle liter ni ai tam man khapna dante man khat dai plastic le plastic bag te akha to ka chekte flyer le banner manga inshil shiat na neite plastic thatlauna skula injir tirte anti plastic march inbuatsaih te plastic haral khapte nia atulang zela malak dan turan rel ani bung kon veng thar branch oi main voin khan an venga mipa kum som panga tanga sompriat inkar te thlan lai an zirtir bung kon veng thar oi me shwai tu te chuan mipa kum som panga tanga kum sompriat inkar te chu an veng thlan muala shwain thlan lai an zirtira lok thak an ti hle ni tin khosak phung le ezon na wang te le chan sang sang wangin aizol veng chen khat ten lo fa ruain thlan an lai to a veng chen khat chuan natlangin thlan an lai lok chin to bok Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma Pin Sontak Wangin Chief Secretary Mo Purna Lo Laturin Higher and Technical Fisheries and Forest Department Te Changtu Secretary Pu H Lal Engmoya IAS AMGUT 2015 Churuat Ani Pu H Lal Engmoya Hian Central Sokarin Mizoram Chief Secretary Tura Arwatin Chief Secretary Na Aron Zomma Chuan Chief Secretary Mo Purna Lo La Ang Khati Zongkha Tun Chumata Na Kanon Ti Chwale Thei Te Chuni